Since when did you realize Owusu Bempah epe violence? Since ya me pese mi giant tokwa me ma question ano. Since ya mi di papa nechi. De chimbi obi aye mi wei ontimi fanche. Ontimi ma Exodus 14:14 enkoma no. Bible si munye kom na nyame be ko amamo. Wa obusa san kwase a question na wo ka say since when uhuye? Since when am person gege mi giant tokwa na me di me abrabo eye nsenie ema you to ne say enkodi sofo bi echi disrespecting other pastors. Enkodi sofo bi echi since ya me ba say social media fight is not healthy. Edu be consent sema na me boa. Abrantie ye ne. Menene kwa twempene. Menene di odon komo yi. Di enti a wode niam ni nyina begu abonten. Ose oba revenge because obedi Owusu Bempah kro yatem. Ena me ma me ngege be fight ma Owusu Bempah. Enti tam obesere bone fache na ye de che no na me twe ne ba me ho no. Eno take advantage. Enti se metia na me ka cho se hwene atome na asua bibi firi mu. Say social media fight is not healthy. Stop violence enye ade papa. Entokwa enye ade papa. Entokwa konye. Social media entokwa konya. Ubusam say since when am di hunu ye? Since ya me pese mi giant tokwa ne kon. Since ya me ben na so say me nko Ghana me nko tokwa biem. Me nko media ntokwa biem. Obi aka me mfi no. Me no obi anko biem. Nanso still Owusu Bempah ene ne church ratifuo bi omumu omo maybe agangia bom si afra omo sangana topa ma ye nimu bare ye tete abrochire ne kala asne ye hu fi bi pa ye tete abrochire na still odasoma wo mu di matem de odi wo matem chuchu asetema kwa ba tu ni Job klane no omo tafle na se. Me say I will never sit for anybody to bully me. Say, Papa we epe violent. It's not make a say Papa ne peva open tokwa. Or yen tokwa pefu of war. Baby a young con tokwa. Insane nipa. And ope. It will boost us our question, no. And I'm catching. Since when did you see saying Owusu Bempah and tokwa pefu of war? Since ya, me se men con tokwa beam. No mo come ya me see me few or mobium. Not still or modern tokwa tatame. Na me kon talk with different man. Still person didn't talk tata me. Me ne won kokra. And nyoma person de to me so no. And na me yi me ho ano. Me da ma say, mo koso am support with gift. And mama reply comment. Because area so be anim so oba bia odi kotie bia ya hyewo. Nti ahyewo na kofa ya no mo kan de ye kongege mimi nya kotie ni di so atiase. Nti normal o ma me o hwe me. Wa o flash away o ma me ya shawo wan kasa we oba we ya shawo we ya be ma we ya shawo this we ya virgin so what you say o udi kote de wo ba ya ye onwa de ye ngo ba e ya shawo kekele na wo mu dia wo those kind of comment no I am a mon reply leave them now so for Owusu just leave them because obi anim say tutu ni bia jantre ni bia nti se Owusu Bempah wa wale ejai sen Owusu Bempah wa fama dodo sen awale ejai sen enti otewo na oye cause obetena ha wo kuma Owusu Bempah be freme otimi jantra tutu ni jantre ni Owusu Bempah ho aba me ho daddy osofo a memetima wadi ase ko da me de me akoshe kumasi akodi me u be jaisa u tutu jantre ni sofo ne ho abefre me ma hya ho sa u jantre ni sofo no me mo sa audio ne kura kakra fanfem amere se me hu sa audio na ana me nko da bi ma me mo ne nko ma me mo u jantre tutu sofo no e ma on eteki jantre ni bema na watimi anya jantre ni akodi thank you so much wana I chamade san o se me ya o se me ba wa mo life so akodi o mo atem
And then need then echo life for so called you on them. No more bank, woman kwasia phone when you're daddy, and yet Juma Nayamamo. No tete ha na mu ye adwuma na enye kwasia wo nye kwasia anka wo betumi abetron kwasia sema for bi wo da be na wo say mu ya life na mu di atam no ho no nyina ensum wo omo say enra ya life bebrebe na o ma ye ne na awotwi mu edi ngege atam no omo hu me so wo de mimi wi a na wa ba mi wi a wo bedu mija me pa chew oh mimi brade betie mu jantra sofo tutu ni sofo no me yobi yire eko bepem yakodi me na me yobi yire tina no de na no fa me ho no my brother my wife they said enko ka o say ababa wa etese wo de seka wo ye me wife wa enka me pe so won so ati ase oti sa woti ah sawote obepem yakodi me ah tie ekwan ya wosofu jantere tutu ni no ne na ho atutu nkuro no anya makono se kana nya ne na ho apinsuo no anka me ma ne wo asiafo me se mo bedese me dese mo papa me because mo se no onye konkono ncheme onye angel oye nipa mote nsem na mo papa ne kan no osi oye nipa onye holy etise mo hu se me ye de boye ni na mo papa ne ye konkono na bie ni docket so ama hu se me na me wokunu enso ka me bie mu ma no a o twa tekiti mako 3 2 me di tekiti ni sika 2 ba ko me koye na mfino ebe semse me de baai ni nyina aka ho ko ni dedem no bia me mabedu kumasia mabedu Ghana o akokora so akokora ya sesa wona ya gu table so a ya twetwa wona kokom ensuo pe wona ho a me ya de na franco siafo too much. And I the transfer sorry and very nice I said baby and come up. So I said and very nice. So I saw washroom now so yes, yeah. And when you oh there be nice. Papa I me ya bro nya de bia. Them the bro open for the bonus. Me the man no pa no wakotu. What if I'm Natina ne here? No, you do not give Natina. Tie. So what I say, me sing kwase asema multimedia ne so ye no. Mo papa no ne hyemochi. Eti wo rat. Mini atama me de ba so. Wo be jai tutu ni sofu jantra sofu we ho. Adwuma hyehye pa aboni sofu we ho. Abeka me masem. Afa ye. Hey, thank you. Muntu mu so. Eti yanko Bempa asem na abetudwa. Bempa asem na abetudwa. Bempa asem na abetudwa. Bempa ene ye free police force osu Bempa. We are familiar with when it come to this. A pabo obi Tracy obi obema obi ayila ubetu obi nsu na to agu ana me kwa famla nsa okay mama me kwa famla ne se na me pese me see fire o Facebook fo yi app na free wono aha me hunu fire ne so sia me se wo wusu Bempa wenya nyansasem anka nkere mo mponche no obema mo sempo ne teku bubo pa be hyehyɛ mochi first na minim so na hyehyɛ mochi o me I ne de ono anka say yi nanim aba obetwe akọ me say de mo de pepa me de hu audios ne reply beba mo so ko mo bi mu yankwa siafo
Muntie. Suppose member. And then you said before there be missing me here or here. Which are the big men of the one? Any part of it is here. I will fix the machine, making you slow for 5 years. But don't tell you're making your winning account. With the Abra, the man of what you are poor. Naming you. Naming can't you tell me holy? Avesa Mate. Me pa che fe mo usi member. Mate. Suppose member. Mate. And then you said before there be Aveda Mate. here or here. Which are the big men of the one? Any part of it is here. Mate. Machine, making you slow for 5 years. Swati. You're making your winning account. With the Abra, the man of what you are poor. Mate. Enti nesam we ya odi begua na ne bufu a na radio station no otutu nkofo radio station na wo trete and na obeti ni audio so okotwo bi katrema obeti wo usu bempa audio ose obema obi akobu obi obeti obi ose wati nkofo agum ye tracing nkofo number nkoye omobone ena ne body guide abeye audio we konaba edi audio na ba betu mi mebo amamo de kona ba de abeto abonte mebo eho asem na ye ka osu bempa de ye nkan ya no ntumu ahun ye nya citizens but obofo de ye nka mumientie se omosi ye nkoka obofo de okay muntie to kwentwi se oso da so di ohene oso no di odi nkan fo ohene enuha meba we na mepe plenty as yes asem na andi kan se omo ekofan for obi na city no asem bi okan kwa me tai sai ono obi na kwa pacho muntie biem we enye live video we enye live amakotwa o eye audio wa waya basa yema kwakubofo nte ase ono kwase asa apona apo ne ho se ekurasi bonsu akwase abema mato aduane ama na dida ne ho akire na ama na busa misika ama na babida metewa mewo enemi kopie chat bia o se na koda bi o se ne baby ye friend George ne ba ni pesika 3000 o se sen ema me ka se metimi ama ni sika ni bi enemi ko hu chat ni nyina kwasia wi oba be suma me tie muntie do didi kan muntie ko plenty as yes asem na andi kan se o si yema ne ntiase yema hwan ne ntiase ono abebodi ye be ye video wa yema kwakubofo ntiase okay ko ntiase on ntiase yes asem na andi kan se omo ekofan for obi na city no asem bi okan kwa me tai sai ono obi na kwa die no no obi betumi di police and bodyguard everyone people that there can be a private institution and pick up some on because we about obofo. It's not about obofo a waba abonten abedidi natem motin say brebe obofo ba abonten oso okutakuta audio subi obofo timi transo timi se papa we men share anya ne hwe ba wate na ni esimi so enye obofo ntina mo wa so obofo ne be ye fine so obofo ne nye fine but I am a citizen ye raise concern about bempa audio na beto abonten no tie so ne obofo wa asem so ne obofo ni asem enye ho na mewe ti asem na wo ka no wo se abeto abonten se yeso obofo kokokofa ahyawofo ma ewo Viana City a wode wo mo kwan ode wo mo kwan a onfa wo mo ma enti as a institution as a Ghanaians tie ni obeka aha na pese badwene ba entie aha enya ntokwa bia na oni obi wo the same topic na o raise ye ne bempa dia pa ye raise na o mabetana bonti se bra ne betie ngega wone ne mpene bi di nkomo se ni tunu mu bon wa pohotam omo ekofan for obi na city no asem bi okan kwa me tai sai ono obi na kwa die no no obi betumi di police and bodyguard everyone people that there can be a private institution and pick up some on because we what
there can be a private institution ebetimi apeke sa matane on because the matane dey a murder case. A murder case. Okay, yanko. It's about both and you. It's about lives. Okay. I say it's not about Reverend Obofo per se. And it's not about undeniable what information about Bontini per se. It's about life. So life ben na yes we can. We are calling Ghana police or private the same institution to call Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah or to invite him for questions. That tiawa for investigation. It's not about Reverend Isaac Owusu Bempah. It's not about Ekonaba, but it's about life. Obi baba bewu. Was it Ekwaya Owusu Bempah dene faso etata no. Any pabo bi obubo ene na machiri no. So we are also raising this the same topic. Say it's not about Reverend Isaac Owusu Bempah and it's not about Ekonaba. We are also raised topic and say it's about life, the same life of Bempah the body guide. It's about the same life because when it comes to Reverend Obofwadia, also enye andi no de betudwa there be enye kwakubofo na semfane hono there be. A prostitute wa a go Viana City. Mo pesa mo chere se omo ayira. Ye twetwetwa wo muti. Ye pie ba ye pushi ho. Ni ye meka. Na adu wo dia so ni ye beka. Wo se Ghana formula metie engega wo ka se ne twa kankan. Ana ne twa pro. Ana engega wo ka se de ne ho bon. Wa bomuta. Untie. Anaka so bia meka se ngega ni trumu takra. O papa no na ne ho nya akono kam di trumu vra ni trumu. Owusu Bempah me na me mpe no. Me mpe ne da. Me makacho me anwadwa kitten fianga. Kitten sade me mpe. Antoro hwe me mpe. Ona manu ase ne bo me mpe. Enti Owusu Bempah ko grantee interview omune ho ekoka se me ho barrier wo mpeme me ho barrier ono na ka ne ho akono a enka me di krokokoko takra pa ebetu premu me kura kam de betu funada kem afro pray dia ko nuni tunumu ama ni tiri na eyi abehye na kanwa mu no afira ba beto ba bi eta no osode a wafa ne babro se ka me ko Owusu Bempah se ka ne ho ya akono kakra bi a enye ne na ho na epin so eputu me offer so what you say e ka me de dabu takra kokokoko takra kakaka ka me de betu funada kamaduru Ghana na me de na Kumase baby osinke yan konkoda no na ka me de akonu ni tunu mu ankasa kese pa na nkan tokwape bebrebe entokwape bebrebe no wejai paabo bebrebe no wejai paabo bebrebe no wejai bo ai kapabo yengu sofu bi animase where I am say ye raise concern I will say it's not about Obofo yenko nya chomfo Obofo de ne boje me wa o chere beto aso time this ah nyanko me enran ko ma me jimi na enom be life na na omu jimi na enka Owusu Bempah ka me mfi ni biem me decide so Owusu Bempah ka me mfi ni biem kan audio so gu anyina kwa kam ko se sa koto bola so ba me hu se Owusu Bempah ye obi a gise me dia pia e mixi sikuro na me de hye na sikuro no mani wu ne ka no ansa na wa mapa abofo agya me dimbo Kan se o eko franco for obi na sitino afebi o kan kwa me try say ono obi na kwa die wo no mo bi to the police and our bodyguard everyone there can be a private institution. I don't pick up some on because we about both for and you. It's about lives.
Akwana Simoko Franco for the other city. No much higher. It's about lives that are involved. And to our lives, the state can fight for that lives. By hope. Yeah. Also, the state can fight for that lives. But the state, but the bloggers cannot call police for Owusu Bempah for investigation. Oh, how hypocrite they are. When it comes to them, they want everybody to know that they are holy. They want everybody to know that they are spirit. They want everybody to see them, they are angel, they are white. But trust me, they are not. When it comes to other different pastors, they want to paint some of Ghanaians pastors. They want to paint them black. They want everybody to see them, they are holy. Raise concern, but nobody have the right to raise. Look at how this hypocrisy. We are talking about Bempah or Kwa. Was it me who we are Mumusa Owusu Bempah? And also it's Bempah life is involved in the state. We don't care about Bempah's family. And we don't care about the Owusu Bempah name Krano Mubo. We care about the life now. What can I say? Me that's what name ni one ma. Mama police for us on investigation. We are talking about Bempah's life. Muntie okoto de ne bodwe. Yemla bonte. Ni me so jangu kwaku bofo so akopem se ye di kwaku bofo be ko jail me boa. It's about lives that are involved. And to our lives, the state can fight for that lives by holding MDA responsible. Say about the cell. And Kwasiafu be comment. I say you can never bring Owusu Bempah down. Yes. Who am I to bring Owusu Bempah down? No. But on one kasanano or trofo ne troano. Nentro anno. On one kasanano never bring you Owusu Bempah down. Who am I to bring somebody down? No. But on one kasanentro. And then I coach shia wodi. And then the pa bo. To a better tea. And a baby bringing it down. The bonnia will be dear the baby bringing it down. And yammy. Until I know there were one here. About lives. Akwana Simoko Franco for the other city. No much higher. It's about lives that are involved. And to our lives, the state can fight for that lives by holding MDA responsible. Say about the cell will be one who can't answer because over police for track record. Manam Panko focus not Vienna City. You can form Vienna City or move you. Akula we jidi say ampa. Obof work of fan for Vienna City, a shower for Vienna City, and conforma. Omun kobium. Tio. When it comes to Obof, yeah, maybe we are singing now. You throw light into so. Every police say you be coming ko fu shower for na you majuma of Vienna City no. Ko akuba fu ko fa wo mo a. Ampa na o ma yira. This akwaketwa we. Na muntie atem didi a wodidi kwa kuba fo ne enkwai omo se omo ye innocent je me nam de manim adi information abegu abonte awie ma be pa kwa kuba fo achew so de be che me so onfa nche me kwa kuba fo bi anum nhia ne da na me firi wi ase ba me ka se eye me nko na ma ye adwuma enya me nko to behind closed seat. This is what you also was doing, feeding me the info. Making some reference and go for comment here and draw my attention to so. Come on. Also, you'll be checking for that life by holding MDA responsible. Say about the cell will be one who can't answer because over police for track record. Manam Panko focus not Vienna City. You can form Vienna City or move you. Offer walking, Umuadi, Umunyansa. Uniki Solomon Nelson, 7 the book at news that Jimmy been a war so. Now, better me. See, Obof 1 year, Akra we she you. Obof 1 year, Akra we she. Akra we problem, man, say. Obof 4 and ye happy one near maybe I'm an inside evidence. I'm Obof 4 cranny,
ne papa eko to onu apiaba me obi maame o me obi maame boy we started ye ne nkwase asem na wa started bite me kire obi na me ni asem o ena nipa kro ne kan asem o ka fa me ho kire me ena me ne wo mo ye 3 way call ka che nipa kro se on kan asem ni nyina because me ni ma de kro nti se ne me sine wotie se bibi mpo ne nkoya ye na miensa eni kwa so ma tell party no ti e wo se ye me no mienu eno kra chire no e ma me de abufuo be ye life ke kan sem bi kra e ma me san be pa achew we mu omuntimi fa bone nche still no mo na back door di nkomo oko kan no mo del se fa bla o start se o release ayin so a audio so a yes o per recording you see how also been planning in mano omu operate wako nteme ba fadie onu nyansa oni ki so no nyansa o sebe Nebuchadnezzar Jimmy bi na wo so na obeda na abo akwa akotena nwuram obe hwefam no tia hwefam mo because wo ahantan wo yo hini mua oyini mo he de oba incense bo ka mo ti see kum nipa anya de na so ka incense what the shaka shafa na adware be see wonti no ahantan no ahoma so wonu mu nteso wonu ma teche ena obofo odwale aya na ohobi esu ahunu semena ne sapa obofo edi dwale nyina enti sadame mi ruezi se sabo yi a waye ne ho kwatwa te seta edu be kira waye te seta poli na me wo ba wo so wa 10 gram me wo nuanom a wo mo so wa 10 gram na me si odi me so wurofo a memme mi nua bi akochena bono asia bi ti wo se wo de ebro trete edu be kire na wo akora ketoa we na ka meme no waba u pay master ne wo ho a u pay master ne pe me tonga tuo jimi suma me de maye adwuma esa be na media so abegu mani mase akobo pa se ye mra me hye mahoroba nanka wo edu be kire wa ye te se tapoli wa memene mpreko adu am afu puku se ne u pintasuo ohunyu ne ohunye nya sa homa chintasuo nanka wo wani asoko entampini bobo ankofo ano hwinkofo mama ye wo abortion gangin kofo de omu tu kwansi yenkodi wo omu tumu fo omu nye pon sesan kofo eje contract de wan kofo mema ekọ amana no so se wo omu konkoye pon omu koye pon nanka wo ba betena ho na nanka ya na meme de abawso nanka meme de abawso wo de minim ne metimi de ayew wo minim ne metimi e de ayew woni me back classmate na ye pe o so oni me nua classmate na ye pe o ushia wana ne de ono ne classmate ate agina no o mabo wo so na betimi ano wabo wo mo wo betimi ano wabo wo mo omo so de betimi ano o mabo ba wo se na wo pe mi twe adie na amamfa twe na ama na anie na adane ni jimi no a wa be hyehye mochi no sa mo se no ona me yi ni fie ne na bonte ne nsunu nyina se mu begu mani mase mu gu na mesumi igu mu gu mani mase na mesumi igu mu yi audio so pie na mesumi yi bi pie meni asode a obi e beka se wati audio nti ojaya asode o you will see who is going to lose at the end of the day so wo sene de wo kan hu se ya se yemfa abanka ba mu wo sene nsa ma ne nkoda ni bini ho a entete nani so ade etimi no eya abanka ba owusu bempa ne muwa no so wo start media ntokwa so na police fo nchi wo mo fa abanka ba mu wo mo nsa wo mo nyowe so mo de mo start ya say ya just abanka ba ye de agumu nsa ansa oyini mo he de oba onko incense bo ka mo ti see kum nipa anya de na so ka incense what the shaka shafa na adware be see wonti no wa hantan no ahoma so wonu mu nteso wonu ma teche
and now Casabe Bray. They're not two selling for Suliman, not two selling Kuzuliman, not Sierra, and a Sierra. Jimmy, the amount one opportunity to person for 10. What dear? What time shot? I mean, I call me a pound, Minyana. But Onyana, on your buffwa can some of Becky catch any. But on for any mumma. Into Oberisa Ashen Gigano, maybe Tanaka come moi. Me, Obuffo. A dear, a mammy, Obuffo. A year me ya. Nessie a dear Samo to Obuffo, Kokuba for so. Namiti konya audio, me rexke me life. E konya audio de koma Kokuba for se Kokuba for G. Me pewasem. I don't know what you do, Naemia. I don't know what you do, no, Naemia. Jet sadia way evidence in here. Fako. Never say evidence way. Fak Kwakuba for fane fako san uchi. Kwakuba for a year, wa mamma teku, mamma simple. Or dear the any sign it ye. There was a time all your life was how me was here. Na or cassette recording. Say one more year, you want more you know, so casa ama a chia. Men, say, me ya. Obi be so life blogger bako. Sa kwa siebi oti America. Apache ni na fine. De oba besia. Engine insurance wa America. Amankrado. Ede ko Ghana. Oprapla saloon wo achem se chire kurebi ase. Echi nkusie bo nkusie. Ede ne bae. Jimmy for Bema. Yaka mema won kan. No bad ni bedu America. Ebeton frema muso kwachi wo ba ne maame sanwe no. Ewie ye kwachi wo ba besia. Ya dokas. Wenya babaso. Ewo radio so. Onim se wo ba ne nyama baso. Oba wono atimi abo jantra. Ya dokas ya wagine tutu jantra. Onu apie na no abase. Oni Virginia mema adaye 200 or de babaso aye wo mu nyina live interview. Owie ya watimi akochi the same ababa wano tutu ni jantre ni ya dokas. Wodi babaso aye ni pe 200 amankrado. Akochena say dino ne nawo say owie ye wasa kwa kofa Evelyn any Evelyn awonkotie ya pictures abede da abontin or per sister adwa yanki ene nada adwa yanki se wo man ne nenti amankrado se ne hobon oko Ghana so okoye ne maame ayiye no atimi akochie nnuafo mienu ene wo ma da abom owie na dana no ayi krasefo mema ejantrafo mema shawofo we twi kamlesi wo manimu a no amoye ene ngege jamambo ni ngege tutu ni kwasia na tutu jantra na yebo ma honko yebo tutu ni jantra ma se wo bi ti sa mankra do sei me hu so wote abonte ka kire obi se na tutu ni ene jantra ni ene oba dwamanfo wo be me dwamanfo a wudi edi ashawo ni a wode babaso ya dokas de babaso e dia sai America na wa mankra do afa na me beba oso se wo se wagimi ashada na maye dia ma wo me ba afa na me beba oso ewo TikTok ha me be twe wo mankotia ne de wo ma be gu TikTok ha na matwe babaso ni audio no we granting interview na mo bia ba betie wo kwasia wo fudo fe e ma bo dua mo amoamo se ebija miliki konko amanka do kwasia mpanyini afa na me ba beba oso kwasia ousu bempa mekurutu mema mra ni afa gegemeto fom ni pa fati se wo amanka do abuaba kwasia mpanyini Enti asiese sa. Enti abusuafo sa na tie meko sesia Omi ebese yebisa kwantwi se oso da so di ohene oso no di odi nkanfo ohene sa ahimye na odisika ekokoto ye na yebo akonya ma na oteso na odi dwa na num no nkanfo no mu kwa mu sa ahimye no na yemi sana say lady ben ena no offend no untie me mra life me busa me ya life
mebusa se Lady Ben or friend ni megu kwaku bofo anim ase enti kama be life na keka nseme ni kwa se me keka do na me ne kwaku bofo e wo misunderstand but I will never go that far because me ni obi di agora me pese me de ne be kodeti enti se mo de ne ma bi se ba na se me akasa me hunu me kwase amaye na Ghana fo me amaba se me nua kwaku bofo ye me nua ketwa anaso obeye me chiriba anase yemfa ne se one na ye panyini ana ye tipenso ye pe kumasefo na Bible say men kai baby amehwe ase na men sori nenti ngege makai baby amehwe ase nenti mabeso life apa kwaku bofo achewa e ba chon kenya no ano ma me bo mu din o ma me bo mu odio ma me ka so mo ne hyemechi o na obi a ma me bo mu din a me bo mu odio so a me kan sem na mo hyemechi eye den na still mo da so di me gina property so say munim me na mo nsoma me me mebo udin no abeka se wasoma me me mebo udin se na ama me didi atem na wa beka se won soma me Omi ebese yebisa kwantwi se oso da so di ohene oso no di odin kanfo ohene sa ahenie na odisika ekokoto ye na yebo akonya ma na oteso na odi dwa nanum no enkanfo no mu kwa mu sa ahenie no na yemi sana say Lady Ben and I'm not a friend no awo osuma na say on fa enyeme bi amo mi de binim so no musan de man kro aye chilo enu to the pressure koton the bus say yem fam beli lady no oye de no betumi bia because no nim say girl no ko jila ono so no ho be chelo ana so be ko ha ni amani see an obofo passing the problem again. Get down. Mommy, a bessa you bisa kwantwi. So also that should do hene. Also no di odin kan fo hene. Sa ahenie na odisika. Ekokoto ye na yebo akonya ma na oteso na odi dwa nanum no enkanfo mu kwa mu sa ahenie no na acha mo send a request Lady Ben and I'm not of Lady Ben and I'm not of Lady Ben and I'm not of aye chilo enu to the pressure koton the bus say yem fam beli lady no oye de no betumi bia because no nim say girl no ko jila ono so no ho be chelo ana so be ko ha ni amani see an obofo passing the problem again me bacha ene metam no esua obi ani say Ghana for ma try my best say me ba bontia I don't want to fight these people so what you say by the way papa we ate ntwamwa we egu media ne so no awo mudi ngege ntwamwa ne ba ha no te ye adenti na wo pam emba ozi adenti na wo pam emma omo wo ne ho wanka oba o osi emma kwase awunye shema ka obeka se wo wo tro we krampo wani nwu women around him, shame on you. Women around him. Not just say, ma woni mse mo papa no ye drama for dada. Ma and higher around him. O mami mo audio we na yenko. Why? Enti ye de munya nya atwomo no so ate ase na bempa asem and na ye try say ye beka bempa asem so ate ase. Bempasem. Why mo audio we? Bempasem na. Bempa life is concerned. Mo audio we. Eti na wa kasa o body gas. Na wo ka kire me se wa o body gas ya, o be mo ma ye fi wi asem.
say what the gas to. What's a kid back now? Castle will be more my yes. Because first one of coin, or the police in India couldn't come out about you. I don't know how to sack you, and never master. And listen, I will white myself. So I was a and you know what? Because our body gas. Now we'll catch them and say, wow, body gas here. We more my yes. One because our body gas too. What's a kid back now? Castle will be more my yes. Because first one of coin, or the police in India couldn't come out about you. I don't know how to sack you, and never master. And listen, I will white myself. So I was a kiss of Pokus, and the Asaki bodyguard the Monaco. Daya will show you now bodyguard create you. I will debug the poor in the film. Listen, I will white myself. Anytime the PM, the sign I will do anything to vindicate myself. None of first me and among you bodyguard PH. More baby and Indian Navy. Name on my son. But I'm on my body, Timothy, 7 of me. Ratty. Pastor, your dad, your dad spoke to this guy, and that's all kind in some way, he told this guy everything the guy is saying. Anything I'm person will come ahead, we went through like that to answer. Say, nobody getting this guy arrested. And unless Muka say me, she has some guy where I can't do. One can say church member or see bodyguards too. Bodyguards too soon I with you sorry. Or say bodyguards too. Bodyguards me musu ne wo fia so owura eka ho owura mukaya tamana ntokwa because say agrada mama agrada e di picture bi no amuni mo owura no mama agrada di picture bi e betu when say obi say pa osu empa say send the bodyguard wo hifa no wewu sa guy ne fa no owura ewu ko owura ne di nkan ewuye owura e ne di nkan eye den ewuye Abusiafo me what 10 minutes into 10 minutes no be after 2 minutes in chire na adwene na yan cut video no because ene me pese me je video ne ho amamu akọ me pese me kọ a me dum video no na me kọ na me kọ fa be ba wu me nka ka wo de ye nyina ye me de ahyase na nka ye nyina ye mu binum a ye nim akwa no ye tia wo na so mfum so na nya be ba so me pese me pese me screen recording ne kakra oh ayi mu binum pese ye tia wo na so let's try mama okay try mama okay but amaka acho kasama se na odo no e wo ho nti na papa we onye ni papa kura je ni onnim no na ya ene ni ya classmate fo de yeni no yeni ni pa enti awrade na yede na sese ne kura no wama wa kura wo ho asan na yenso se wo audio sa wo di asan me the first kura mto ano kasa ne madwa but me de awrade ase se wo yi wa firi atetie kase we mu enko wachi biem koso kwa wanim abrichira brabon so edeni ageni onti mu bi obi afa ne awufam ne bi da obi afam ene awrade ayi wa firi mu I hope se kakra bi pe na aka akire for wasama aka nyina manya me no wusu be mpa ne nkwala ade sane obonsam ye adwuma 24/7 no sana wo mu operate na nka edu be eche obofo be kwa akwachire nipa awe wa abontene kura nka what has it got to do with you enne wa san me da wo hu na wa san fiti ndane na nso sa ahini me da ha ma bo se me na me fran krofo beti o ne de mati ngege nti ye de awrade ase wo kofa wo banti ma me nja wo na kobra na mmom enhwe wachi biem so wonim saada mapa wachi la kwan na danjuma ma abedi kama ba na me biem anu me se bewuram bye bye ba cha no beka sa won kasa ngege ye dia nightmare yeah omuntimi nja wo show yeah bi ankonyo ko betimi akọ create fake account dia be comment yeah omo amu defend no won so uye bold enough so be defend o papa na for account bra you anim yeah ti said the name dem anim okomi page me pictures wo ye defend wase ho nyina ko obia page wo pictures it's why do so be defend and no you anim aba cowards atia mo banso mo meka sem papa nkwase asem kwa na mo ba be defend say why were you today
letting all the women around here go. Then as ya so for a woman e born unfele. Ono asole ba keke wo. Wa odi dinner to so wo ya sofo. Yeah. A odi ma enye se oba o. Obo ma comment man ka oba o si women. As ya wani wo so ba be defend no. Emwa bi no ma ye twa magu ha. Ko mo de ma mo kwaji ska o. Goats. Si asane mo che na te. As ya for mo adwuma bi di anka ma be tworo we wa. Aye. Enga ya de ka say de be mo ase ho back to back. Yeah. Kasa mimi kakakra me yanko. Kakakra na ya tam na so. Wa pesa kasa me yanko na ya tam so. Dey be by say me be fire sa krasifo na. Omugu asie na omu trotro nkwasi asem no. Ntentem na wo twitwi. Omu jimi ni omu kwasia. Mo hwe me ferry ade me nsuro ade no. Se me buwa na. Yes baby. You need Se me buwa na me bu. Sorry baby. Sorry. Se me buwa na me bu. Wo frɛ me nantwi amagye atum, wo frɛ me ponko amagye atum. Wenim na ye hale. Wo papa sofo ahyawo na onam a wo ka se ye pam ma afiri ni nkyɛn no. Ono na ne ho hia. Na no a adu ye ka ne se ati nkruma no. free. Ono na se Consent sofo. Mo kwasia. Enu amuti ho na mo di nkwasi asem. Why never ever true ever do mu atem wo mu life. So life no any part. So life no when never do yes you have so life. Me say mo so life be di atem. Mo so life. Me so life any part kasa wase. Mo kwasia de mo hwehwe ni mu. Mo ni chance di wanwa. Mo sorry a mo fro obi ahyawo. When na ya ahyawo tutu ni jamon boni. Achem mo se na mo di n'echi no. Engage me mpacha me ba o. Aya per moderators no more and show comment section because e bi o ha some hash word bi o ha TikTok betimi age account no ntina na wonya warning sa no ntina na me nya warning no yeah because the hash words ne ekoso a ba sa na yeah me de me better so yeah me de me better so omo kwasiafo no mo ati egum no kwasiaba woni twasidi wo sole awo from mini wenum obi ose bi ka ye weni nyina ko ka che nipa de se me simi ni nanum oya wo ya abua mo abua chimifo does it look like say me sro bi wo ho anase me ye menim say ameme ye dindi nti kwasia bi asori a no de menim ye fom mu kwasia ni mu hwehwe ni mu mumpo mukwasia mpo yetumi agina ho adefend mu for so many years mukwasia mujimi mutumi so obia what kwasiafo every na tem di amudi obia life so no enso mo ikwasiasem na mudi ewa man for life so no enso mo agise mo ba nipa ne life na ase ebedi kwasiasem a kire nipa meboa Mimi is okay. Kakakra, why? Mami kama. Mimi, mabna kakakra ni tamu naso. Mufi moto. Jambe wa Edia person may come every money say. Yes, me person may come every money say. Ne me free so papa ni si onimo. You just ask or no ni ask me ne wo minimum number. Me no kasa 1-on-1 da. Sa na papa no pese o kire na wo so pese o kire se papa wonni me pa ma o draw se show na me minim color. Yeah. Eno na wo pese wo ye. Yes. Omo amudi bebe me pese me kan so omo amudi bebe mu. This time mami ngege na ye o gang leader faka ho. Omudi ejumani ba na mami ngege ejimeni. Thank you. Yes. Onu no di omweni. Omo draw say show mo, color show mo, ni omo di baby omo da wo in a crowd. Yes. It is almost your moon name wa. That is exactly what you are telling the world. Say, hey, many money that sorry.
Yeah. Enti mo amodi be ba be pie mo be obi minim say definitely crofo ba be jira but mo mi din wo mi pese me ti wo me nya obi enti na wo ka wa. You obi enti na bi can make his statement say. You obi enti na me like pese me kan wo pese wo kire say papa no ne da ne pass sorry. Prince. Prince. Okay, madam. So me kwa ba ya de e fa to so mienu be san ba me kwa ba bi. Yeah, child. Yeah, cobra. Around the world because me ye so what you see. Him 24/7. Aye. Me say on beso life. At the 300 views. At the other me so beso life the 800 and the 1K. At the other say won be back. Tiawa. O my bye. E busa for me da say. Se bia me call ash me call bibi na anya obi dia so mo fan to oh I decided not to I'm sorry I never say when Jimmy fio bu mo adrimu amunim dia mo fudi mo life be ye ya mamu aduma mo be mo ko share media fight social media be but the real papa no this mommy want me no I have no choice. When you go to the Wasanomo, and Ponchino, what come say, you know. Debiana, Gego, Mujimi, a mopa man, or no, you name, and all the Betinami camera so, and all the defend them. Mumuti or coach or tabo, any coach or pele, Namuti, Namu Bo, what's that? 5 why ya juma ni nyina awie no mabet na ho se mudi musi yatima kobra wasia wo ye me nua be man ka mekun abu be chira ponchi bi be fa we so na fa ko wasia wo pipini se ta pele ko to ta ne ho se Abidjan ne ho se flata oye Abidjan yo wadu be ya kwa ba ne abeso asi wo so wasia don kwe